Mr. Atel, Transilvaniya. Johnny özgöçe mayram ötkürü üçün gı hareket kıldı. Kıyıp jatam. Aman ele olsun. Azamatsın Bengal, keremet. Rahmat sağa küye balam. Men barın kıyrattım. Johnny senimle cününde aytıp jatasın. Атаң мени эч качан үй бүлөнүн мүчөсү деп эсептеген эмес. Себеби мен жылмогуз эмесмин. Demek jelmoğuzga aylangın gelebi ha? Ван Хельсинг? Bol kural adamdарды jelmoğuzlarga, jelmoğuzlar da adamlarga aylantar. Бирок бул кооптуу эмеспи? Sınap göreli. Кызык. Эч нерсе болгон жок. Бул мүмкүнбү? Коркунучу түш бүттү. Жаңадан адамга айландым. Эй, Драк, иштер кандай? Джонни? Мүмкүн эмес. Драк? Жок, кантип эле? О, Кудай. Ошондо сен адамга айландың, а мен желмогузга. Mağayım yok jatan. О, жараткан. Энеңди. Kандай el jurt. О, жок, Кудай сакта.